Mengase ngikunikeza ama-instructions akhona eyazokuthusa ngoba ubuthakathi ngempela kodwa phela-ke suke sithakathelele into zethu angithi kuthiwa nemali uyakwazi ukuthi uyithakathe ukuthi isondele nakhona mhlawumbe uyithakathele ngendlela enhle khona nabanye abathi bafuna kuphuma igazi lokho ekona ngingakwazi kodwa ukuyithakathela ngendlela enhle ngoba ukusebenzisa iy'nkambi ubuthakathi ngoba usuke uthaka ngezinto engisho usuke uthaka into ey'thize ukuze kuzokwazi ukuphumelela leyo nto leyo so igama elithi ubuthakathi seke balingcolisa abantu balenza into embi kanti kukhona ubuthaka nokuthakatha izinto engisho kodwa-ke ngichaze ukuthi sisebenziswa kanjani lesikhafulo isikhafulo yabona nje ebusuku ngabo-12 kuba khona impepho engikupha yona kube impepho yamawele le mpepho yamawele kusuke kukhona iy'nkambi zenhlanhla engiyifakile ngaphakathi angithi uzubona ukuthi akuyona into embi kakhulu engiyakhayo uma usuyifakile lezi zinto zenhlanhla uyayishisa le mpepho ukhulume angithi sengifuna ukukhafula bani ngifuna ukukhafula nango unkosikazi izinto engisho ngimkhafula uthole mhlawumbe ngizosho ngithi mina wena wakasibanibani angizami ukukubulala ngizama ukwakho uthando nawe ngicela idlozi lakho lithambise izinto engisho angithi siqala lapho simcela kuphi simcela idlozi lakhe ukuthi-ke futhi nakhona kumele isibona senza lento lingayitsheli ukuthi siyabulala ngoba kunabanye abantu abanamadlozi aqinile elithi mebebona kwenziwa into ebusuku ngabo-12 gadla izinto engisho kumele lagadla lapho sekuphethe yonke into sokushayeka nawe yabo sebeyabuya beza enyangeni bathi wakunezinto erong yabo kanti kufuneka kube nobuhlakani uma uzonikeza umuntu umqala umcele edlozi indaba enkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameventla nasezantsi efundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika sibingelelele iBlack Live TV igama lohlelo-ke izimpande ezama-Afrika igama lami King Sichaka ngolapha kaloqa mase silapha-ke sizokhuluma izinto ey'thinta isintu nezinto ey'thinta abantu abathanda izinto zesintu nabathanda ukulashwa ngemithi yesintu anokhumbula-ke ngane zakwethu ukusubscribe and like and comment nibe ingxenye nje yomndeni okhulayo nikhumbule into eyodwa ukuthi sila kuzosiza nina uzonikeza lokho enikudingayo uma ubona ukuthi lokhu kuyakusebenzela sondela ngakuthina sikwazi ukukunceda sikusondezela abantu abanolwazi olujulile ngalokho asibingelele-ke once again kumlaphi wendabuko wethu sinaye namhlanje sizwe ukuthi-ke namhlanje sizokhuluma ngani baba sibingelele Thokoza khehla lami ngiyajabula futhi ukuthi ngifike kwesibili ningimeme wethu angithi njengoba sike saba nawe nje siyabona ufuna siqhubeke nalo hamba sixoxe sibona nomama la uphethe intokazi emhlophe sizozwa la okunye-ke mhlawumbe engicabanga ukuthi-ke besingakutholanga phambilini ukuthi sazi ukuthi sizokhuluma ngani-ke kuqala manje mhlawumbe mawutholela ababukeli bethu ukuze bengathi usichaka ufike nento ake sizwe ukuthi usimemeleni sizokhuluma ngani right now. Namhlanje bengizokhuluma ngekhambi kakhulukazi eseliqophe umlando esizindeni sami sokulapha. Leli khambi leli isikhafulo. Isikhafulo sokulanda umuntu wakho osekulahlekele. Okay. Shuthi kahle ubuye uyamkhafula ukuthi abuye nizokwazi ukuthi nixoxisane ukuzokwazi ukuthi mhlambe azisole ngaloko akwenzile o kube khona ubumbana ngoba phela egcineni futhi nakhona kunabantu abafike bamithise izingane zabantu o bafike ba invest abantu kuma relationship for years bese ngalokho umuntu aphume nyuvu yabo angabusaba umuntu ke responsible for leyo nto uthola ukuthi umuntu mhlawumbe usezowakhipha $500,000 eyolobola kodwa egcineni kwenzakalani kwaba ukuthi ke uyamlahla lo muntu. Okay mhlawumbe asazi owangalayo ngane zakho niyabona ukuthi manje ngiphetheni angazi ngempela owangalayo yimi naye esitikile so ake sikhulume ke manje ngayo ke le nduku esise ngayo la mhlawumbe ungayiqala phansi uyichaze ngoba usushilo ukuthi kuwabantu abaningi gele imanga sichazele ngayo siyini sona lesikhafulo ke makuthiwa ubuza umuntu ongazi like umama la eduze kwakho umuntu omhlophe akayazi le nto ungayichaza uyithini? Ngoba kuthiwa isiZulu asitolikwa
angikwazi ukuchaza okuningi mhlawumbe ngesingisi kodwa ke phela ke ngelinye ilanga ke nayo yokuthi mehleli phansi la eBlack Life ngoba phela iBlack Life isabalele uyowenze njani uyobe seba umuntu ke oyothola i-translation nangethi vele zikhona lezi zinto eziyi-technology namhlanje uya-translate kodwa ke asibuyeleni ekutheni ke sakhiwa kanjani isikhafulo. Isikhafulo sami ngeke ngize ngiwabale wonke amakhambi kodwa ke ngizobala nje amakhambi enginokuwasebenzisa nginokusebenzisa impiko zezinyoni. Ngoba phela isikhafulo usiyinto ethunywa ngomoya so iphiko engilisebenzisayo lesikhova iphiko le ntuzana lephikoko ukuthi nakhona phela musisebuyile umuntu athandeke ngoba iphikoko kumele lavula into zayo ngithi uyalibona nawe ukuthi liyadansa lithandeke bese emva lokho ngisebenzisa abangqongqozi bese emva lokho ngisebenzisa uvuma omhlophe novuma obovu bese ngisebenzisa unginakile bese ngisebenzisa udelunina bese ngisebenzisa ukuthi ke phela maningi lamakhambi lawo yabo kodwa ngiye ngisebenzise futhi nezinto zenhlanhla yabo nje kakhulukazi uthola ukuthi ke umuntu phela mase sebuyile kumele kube khona ukuthi akuthanda yabo nje ovela bahleke ulentuzana umkhanya kude nawo ngiyahlanganisa la bese emva lokho ke kube khona ke futhi namafutha athize engiwahlanganisayo ukuthi ke nakhona muyithuma lento le ibe namandla. Now ngifuna ukuthola le ubale nesikhova isikhathi esiningi isikhova sibonakala ebusuku. Why isikhova? Ngoba phela lesikhafula ngithi nakhona usithuma ebusuku ngabo 12. Okay. So that's why kufanele kube nesikhova. Isikhova futhi angithi into futhi ekwazi ukubona kule kukude. Ayikho inyoni ekwazi ukuthi ibone nje. Yabo kakhulukazi futhi nogwegwe khona le nyoni ekuthiwa ugwegwe ngesingisi bathi falcon. Le fika igijima iqhamisa ishaya leso silwane esifuna ukusidla. Yabo bathi nokreba mina ngazi ukuthi ugwegwe ngazi ke ukuthi phela mhlawumbe sibiza indlela ehlukahlukene kweindawo so izona nyoni ke lezi engiyisebenzisayo kusikhafulo sami bese ke emva lapho ngisebenzise namanye amakhambi ngiye ngithande ke futhi nakhona ukuthi ke kwamakhambi ami lawo engiwathumayo ngiye ngisebenzise namabutho. Kuyaba khona amabutho ukuthi siwahlanganisa kanjani siwahlanganisa khona wothando bese kuba khona nalawo ukuganga but thina la sifocus akona kakhulu ilawo wothando bese emva lapho ke ngihlanganise namafutha amafutha axamu ngoba uxamu umuke wakubuka ngehlelo lodwa waku-aima uyakwazi ukushaya so ngifuna ukuthi uma uthuma lesikhafulo sikwazi ukuthi sifinyelele sishaye khona bese emva lokho ukuze sizosheshe sifike lesikhafulo kuleyo nto lowo muntu osuke umthumeleleyo ngisebenzisa namafutha ehashi amafutha ehashi bese siyahlanganisa sihlanganise lento bese siyayineka bese emva lokho siyahambisa ngama-sachets awudingi nje into enkulu. Ngiyakuzwa ukhuluma ukuthi akhona namavideo la usukuyenza khona lento okhombisa ukuthi umuntu ongafihli into ozenzayo ukuthi zonke isobala futhi ufuna abantu babone izenziwa uwe ngqa. Akukhona ukuthi ifike isiyenziwe siyinika umuntu. So kulabantu laba abafuna ukuthi bakubone lokho so kwi-WhatsApp yami le number le ebhaliwe lapho phansi bangakwazi ukuthi ke bafike bangi-WhatsApp bathi mkhulu ucela usitshengise ukuthi ulikhande kanjani likhambi khona la ngitshengisa khona step by step ukuthi ke yini engisebenzisayo noma ngingakhiphanga yonke into irecipe yami ngoba irecipe yami phela ibalekile kunokuthi ke ngikhiphela abanye abantu ngoba abanye abantu bazoyithatha bayisebenzise kube ngathi manje yinkambi zabo bese emva lapho ke uyayithatha leyo number leyo ucele leyo video leyo kodwa ungalenzi iphutha lokuthi ucele leyo video kuphela ucele nanokuthi ngicela ungisendela ilink enama testimony abantu abake basizakala ngoba mina angifuni ukudayisela abantu abangekho sure ngoba elami ikhambi alifuni ukuthi uzele ngokuthi uzongisiza yini mkhulu lento uzeleni kumina musazobuza ukuthi izongisiza ngoba kufanele umubuka kuqala bese kuyima uyakhuluma nami usho ukuthi hayi cha ngibonile ndoda yamadoda ukuthi usebenzile la nala ngilahlekelwe unkosikazi ongilahlekelwe umfazi ngisacela ukuthi ungisize sigcine lapho ungaleke ungibuza ukuthi ngizosizakala yini ngoba manje usuyazi undermine wena nedlozi lakho uyang undermine mina futhi nomsebenzi wami. So evidweni edlule sikhulume nawe wathi wona nezinto ezimnyama noma nemithe eminyama nekude. So now sikhuluma ngesikhova sikhuluma ngobusuku uyasho ke kodwa ukuthi sibone into ekude ileyo nto edingela sona la. So kulesi sikhafulo ke
siyazi ukuthi emthini khona into ezimbi kukhona izinto ezinhle la ikhona into embi ongayibala lesikhafulo. Ngeke ngize ngiqamba manga yabona isikhafulo vele sikhulunywa kabi esikhathini esiningi. Sikhulunywe kabi ngendlela leyo ukuthi vele siwubuthakathi. Kodwa ukubone umuya epharmacy Sure. uthi uphethwe ikhanda bakunikeza ama drugs okudambisa ikhanda uyinhlungu zekhanda yini leyo ama drugs. Kunama drugs okuthiwa i-cocaine nawo ayakwazi ukudambisa inkinga zomuntu kodwa bathi imbulalo wezwe yabo. Nakhona ke isikhafulo sami ngiyengithanda ukuthi ngisibuke ngaleyo ndlela leyo ukuthi ngiyakwazi ukusebenzisa siyoyenza into enhle ngoba njengoba ngangishilo ukuthi ke awukwazi ukuthatha ingane yabantu uyithembisa umshado uyikipitise uthi musuka lapho uyizalise musuqeda ukuyizalisa bese uyayibalekela uma usuyibalekelile ufuna ukuthi kube njani shuthi kahle kahle ufuna ukuthi wena ledlozi leli la kulwamuzi lola elakhulisa lengane uhlambalaze emphakathini o emhlabeni ila ngena khona ke mina ke ngifike ngizolekelela ekutheni lo muntu lo simbuyise simbeke la and futhi nakhona mase simbeke la uma ukuthi ufuna ukudlulela phambili ukuthi adliswe siyamdlisa konjalo nje. Okay mhlawumbe ngengibuzele ukuthi ke kunabantu labahlukahlukene nangeminyaka abanye bafika kona befuna lesikhafulo mhlawumbe bayifunela inhloso zabo ezeceleni nakhona kwakho umuzi ukubhidliza mhlawumbe ukubhidliza umuzi womuntu nonkosazi wakhe athathe leyo ndoda noma athathe leyo mfazi womuntu. Ukwazi kanjani wena ekusebenzeni kwakho ukuthi uqonde ukuthi lo muntu ufuna into ebalekile ukuthi kubuye isithandwa sakhe sakudala ayimisela ukwenza into enhle ngayo ikhona into enjalo ehlaziya noma uthi wena makunemali yabona njengoba ngisho ukuthi nginesigodlo abantu mebeza kumina o mebekhuluma nami kwi-WhatsApp ngiyaba umuntu olalelayo kuqala ukuthi lento esikhulumayo iya kuphi mase ngithola ukuthi okay iya la engifuna ukuthi iye khona mina ila ngikwazi khona ukukusiza. Kunabantu abantu befika emkhulu labana uthana no ngifuna lo umuntu wakhe lo kanjalo angikwazi ukumsiza ngoba leyo nto isala nami ngcolisa ini elami igama nanendlela engihamba ngayo but wena muzokhala ukuthi ke mina senginveste imali engango 200,000 ngahamba ngawubamba loan ebank ngishada lengane yayo ingoduso yami yayizo ngisho ingoduso yami kodwa manje isifike yathathwa umfana wePaul umfana wePaul wafika wenze njani wamuka nayo intombi yakho nakhona uthola ukuthi uyishaya ingane leyo ntombazane uyishaya ngodumba kaSibumbu ngayizwe nje into ngisho uyawazi udumba kaSibumbu ngizwa ngayo le abayisebenzisayo abantu besilisa uthi mhlawumbe umebambe intombi ethize ivele ivukele ngoba phela banokuyithaka futhi nezinto ilentuzana izinto ezentando uthola ukuthi manje useyakuthanda umuntu nakhona usevele uyavukelwa imizwa amthatha ahamba ayolala naye bese emva lokho ukuthi useyambamba uthi unkosikazi ngoduso yakho le nto kakhulukazi yenziwe emakhaya yayizo ngisho lapho ke mina sengiyangena ke mina uthola ukuthi mhlawumbe nakhona usushayana ngesichitho ngiqale ngikugeze kuqala ngikususe ubumnyama bese emva lokho ke ngikunikeze mina isikhafulo sokuthi ukwazi ukubuyisa into ungakhafula umuntu uyafika la uyacika siyabheda futhi ungafika nawe clean iyayibona into kanjalo ngcono ngoba nawe uyazazi lezi zinto ngiyakubona kancane ukuthi iyaplan so mhlawumbe omunye umuntu ufuna ukwazi ke usuyivala yonke lento indaba yesikhafulo usumchazela uyasidinga ufuna ukuza kuwe iyiphi indlela esebenza ngayo ikuphe esingazwani nakho kukhona imigomo nemibandela mawusebenza ngesikhafulo noma nje uyasebenza ngendlela othanda ngayo yabona isikhafulo mengase ngikunikeza ama instructions akhona eyazi ukuthusa ngoba ubuthakathi ngempela kodwa phela ke suke sithakathelele into zethu angikuthiwa nemali uyakwazi ukuthi uyithakathe ukuthi isondele nakhona mhlawumbe uyithakathele ngendlela enhle khona nabanye abathi bafuna kuphuma igazi lokho ikona ngingakwazi kodwa ukuyithakathela ngendlela enhle ngoba ukusebenzisa izinkambi ubuthakathi ngoba usukuthaka ngezinto ngisho usukuthaka into ezithize ukuze kuzokwazi ukuphumelela leyo nto le so igama elithi ubuthakathi sebalingcolisa abantu balenza into embi kanti kukhona ubuthaka nokuthakatha izinto ngisho kodwa ke ngichaze ukuthi sisebenziswa kanjani lesikhafulo
Yabona nje ebusuku ngabo 12 kuba khona impepho engikupha yona kube impepho yamawele. Le mpepho yamawele kusuke kukhona izinkambi zenhlanhla engiyifakile ngaphakathi. Angithi uzubona ukuthi akuyona into embi kakhulu lengiyakhaya. Uma usuyifakile lezi zinto zenhlanhla uyayishisa le mpepho. Ukhuluma. Angithi sengifuna ukukhafula abani? Ngifuna ukukhafula nangu. Unkosikazi. Izinto engisho ngimkhafula uthola mhlawumbe ngizosho ngithi mina wena wakasibanibani angizami ukubulala. Ngizama ukuthanda nawe ngicela idlozi lakho lithambise. Oh yeah. Izinto engisho. Angithi siqala lapho simcela kuphi simcela idlozi lakhe. Ukuthi ke futhi nakhona kumele isibona senza lento. Lingayitsheli ukuthi siyabulala ngoba kunamanye abantu abanamadlozi aqinile. Elithi mebebona kwenziwa into ebusungu ngabo 12 igadla. Izinto engisho kumele lagadla lapho usekubhede yonke into sokushayeka nawe yabo. Sebeyabuya bezenyanga impathi inyanga wanezinto wrong yabo. Kanti ufune kube nobuhlakani uma uzonikeza umuntu umqala umcela edlozini lakhe. Yes kunabanye uthola amadlozi abo ayanqaba kodwa ngendlela osuke ucele ngayo usuke uthake into ezithize ezikwazi ukuthi ifinyelele edlozini zikubone kuhle lokho ozokwenza bese uthatha lesikhafulo leso usibeke kuphi usibeke esandleni uma usibeka la esandleni lesikhafulo ukhipha isandla usikhiphele ngaphandle kwewindi umzimba usale ngaphakathi yazi wenzelani lapho wenzela ukuthi ume yohlola angabonwa lo muntu osebenza isikhafulo ubonakale umuntu mehlola athi ngibona engathi kukhona isandla somuntu wesifazane engathi uyaganga kodwa wena ungabonakali ubuso bungaveli bese noma ukhuluma isandla singaphandle umzimba ungaphakathi khuluma awukhiphi ubuso ngaphandle mususu ukhafula uwenza nje half bese emva lokho uyakhafula half wele sechet ensuke kunikeze yona uma usuka lapho uthatha lo munye half uthatha li-under lo egqokile noma leliphenti osuke uligqokile angithi linokungcola kwakho kunensilo uyalithatha ulifake emanzini clean ulihlukuhle kuphume le kungcola lokho bese uhlanganisa nalensizi bese uthola lesithombe sakhe lo muntu owesifazana noma owesilisa bese emva lokho uyahamba ekseni uyogumba umgodi uma ugumba umgodi bese emva lokho uthatha lamanzi anensizi nokungcola kwepheti lakhe angithi ngezinto yangaphansi le bese emva lokho uyayiphuza awuyigwinyi uyibeka emlomeni bese ukhafulela lesithombe usuwenzelana ngithi vele bekuwumuntu wakho lo usuwenzela ukuthi ke akukhumbule nangendlela enanenza ngalo ucansi akukhumbule nangayo yonke indlela akupise nezinto engisho bese emva lokho uyasikhafulela lesithombe leso usithatha usigqiba usifaka ngaphansi komgodi bese uyavala utheleke lokusele ngaphezulu bese uyahamba usabheke emuva sewuqedile angithi uyazizwa lezo zinto ukuthi zinganani osuzenzile uzodabula kuyasetshenzwa awufuna ukuyiseka nje hayi ngana ukuthi kuyasetshenzwa angazi wangalayo kanti ngiyezwa ngiyahloma ngiyeza angazi ngempela umuntu akabeviva abone ukuthi wenza njani so elakho lokugcina mfethu sewuqoqa sasivala ngoba sesekuzwe konke lithini engakusho ukuthi ke umsebenzi wogogo singawubunga intembi nomsebenzi wamakhehla singawubunga intembi ngoba lezi inkambi lezi ezikanje zazenziwa nasemandulo kunemizi emile ethe qinqo eyayikhiwa ngani eyayakhiwa ngamakhanga injalo ayi mfethu awushi indlela uthola ngala ngayo abantu bakhumbuza nala uhlala khona nanokuthi uthola ziphi insuku usebenza kanjani so ngiba nebhavu ibhavu ke liba khona eParamall eSoweto Friday Saturday and Sunday uyakwazi ukuthi uzowenza ibhavu ube usuxoxa nangokunye bese ke siyakwazi ukuthi sikunikeze uma ufuna ukuqondana nami so lento yokuthi ke ama consultation ngiyawacharge inani abantu ngiyabathanda kumele ngiphilisane nabo angikwazi ukucharge ngokuthi uzobona yabo so le mali lengisuke ngikhiphisa yona yokuthi ukwazi ukudlula ebhavini ngifuna khona inkanyisa encane ongakwazi ukuthi uyi-afford ngenzele wonke umuntu ukuthi akwazi ukuthi ayi-afford but uma ukuthi uyafuna ukuthi uwazi kangcono ngaloko engikhuluma ngakho uzobe usuthatha leyo number leyo bese siyaxoxisana ngebhavu kakhulukazi labantu base eGoli ngoba ila ngi-based khona but ke if ufuna ke inkambi zami into ozobe usuyenza uthatha leyo number leyo uyasho ukuthi ke mkhulu ngifuna isikhafulo omkhulu ngifuna isibambelelo ngifuna idliso la ngaphansi bese emva lokho ke siyakwazi ukuthi sikutshela ukuthi ngicela ukuthi ufake imali engaka
Umuko wangu WhatsApp vele kuvela ilist yey'nkambi enginazo bese uyasho ukuthi ke mkhulu mina ngifuna lo bese emva lokho mina ngisho ukuthi njengoba uhlala eCape Town ngicela ukuthi ke ungisendele 110 weCourier that's for 3 days or ungisendele u60 that's for 7 days bese emva lokho ufaka ne-fee yale muthi lo suku lentuze bese emva lokho wena into ongenzela yona ungitshela ukuthi ke uphepho wakho ungakuphi bese after 3 days or 4 days siyahamba sikisela kaphepha sekuhlanganiswe zonke ama-courier nama-products abanye abantu kuyokhoriwa konke kanye kanye ngamafuphi iy'moto zabafana labo bakusebenzela zirawundi eGoli kuphela so lezi moto lezi engiyikhiphayo ukuthi ziyodeliver ile for abantu baseGoli and sideliver kanjani mahhala akekho umuntu okumele akhokhela yabona into leyo clear sibonga kakhulu umkhulu Sithembu ukuthi nangokuzazo uphinde futhi usicobelela ngokunye okwenziwayo la endombeni yakho sibona nje sifunde kube kuningi nabantu bakithi bakwazi ukusizakala hayi ayikho inkinga nangelinye ilanga ongimema phela ku live ukuze ngizokwazi ukuthi ke ngixoxe nabantu bese emva lokho sifonela abantu ke engangabasiza bakhiphe ama-testimony ubala lo bakulindile njengoba sikhuluma nje live yeza abantu nizwile eyicelela yena ukuze nikwazi ukubuza imibuzo ngqo mhlawumbe usichaka uyishile eminye nina ningayibuza inyanga le engathukile engenendaba nokuthi umbuzane uyayazi into ayenzayo uyasazi isipani sakhe nabantu abasizile bayofika bafakaze basho ukuthi mkhulu siyakwazi usiza lana la sibonga kakhulu mkhulu hayi thokoza khehla la danke khehla la nazo babukele Black Live TV lezi impande zama-Afrika egama lami King Sichaka ngokaloqa insizwa zethu Sichaka seyishaya imponyelo mfoka amancaza kancane ayidedele into mbambisweni ubhambathe emhlane amagwala anisale kahle sophinde sibonane kulokho kusayo It's the Black Live TV